Tata Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo, toquitja Sahuayraquiwa, acá fideicomiso toquitja 120 millones de bolivianos, Colquiwa Irtasihuay Sasira, Curataki, acá productores bolivianos toquinquilacaro y anaptayataki. Este fideicomiso Toqueja 911 millones de bolivianos Toquiwa Irtasi Guayaraque Hichacamaja 120 millones de bolivianos Kulqueraquiwa Ma desembolso Ucamaja Lurasi Guayaraque Acá Colque Yanapt Awimpeja microempresarios acá Bolivia Marcana Utiki Upanacaro Yanapt Añataqueraquiwa Upanacaja acá Bolivia Marc Pachanawa Yanapt Asihuayaraque acá bancos toque Banco de Desarrollo Productivo Ucatja Banco Unión Toque, Ukamapinja, Hichakamaja, Unihasi Huirakiwa, Uparakaja, Askilhamawa, Aka Crédito Toqueja, Yanapt Auka Tokawe, Munerinakaja, Utjaraki, Ukamaraki, Kaukiri, microempresarios, Uparakateja, Hani, garantías, Ukamanipki, Upanakatequeja, 150 millones de bolivianos, Kulkerakiwa, garantía Toqueta Queja, Utayasi Huiraki, Ukamata, Aka Gobierno Toquetja, microempresarios, Upanakaro, ni a 50% de garantías toquempe, Yanapt Aweja Utgenia Pataki.